Mushana Production. Nyabo. Nyabo kemish. Jean. No, you shut up. Come here. Hato shirena kutana kunta barzo mshisha wanje. Nyaba hato tandikira no mazima madama ganga tine cyana kora mazima gara oshira kundega obimisho gibanye mazima gara madam tine cyana no yetachi tine cyana kora no yetachi madam Iranye no yakugambira kushashura hanuya nga madam wano mutebeza cyebyo mushara nani mugambe byabana banje bana yinyisha zayinga kakushango oyemere no mushija wanje mpereza akapapura kwa mugambira no yakugambira kushashura iwa mutumbavu no yagambira kushashura madam leta akapapura kariye namba zesimu tinkwenda kuyomba nini madam zirete hano leta namba zesimu zirete hane namba zesimu ziwana mugambira leta namba mbuzi we mpe namba hano ngayo umuntu nayenze kuze kusibaninyesha engereza Reveranda mugusha mpaka vile tano shira madam takakutse mazima zose bina bana banje nakutegereza izobe ni kuruga kakushago emere no mushija wanje I'll slap you so mayamba kale eje motoka shikanika yafaza wito uri kutushomesa kerezi kaneshwana ne yafaza
Ni faza wenyine. Kama shazo liyoshi. Wayenga kujya mu rutoke. Ndi kuronda katoki. Akatoke. Ati nyimwazo ngiro kurambura abakristo mwaza ha humpaho. Kundugayo ntikanze kureba efaka zikemigisha naki na namafuzi ge na namarobwire ntabarebire nango nguru ubuntu obumpanja ntikangire nta kamba twaliro mbashureho kungashangire batari ati ndantate nkoleki nati mbwenu kandi ari no ubuntu mukasheshenyije nkurebe ubundi unobasa kuba no manya hali nkanyina zara ayi ninzira hati wa mushoyerire kimwe wa mwombekire no kumwombekera nyowe faza kutasa omukazi kemigisha yego nyowe faza hayi mukamuremesa umwana wanje tera yo mutakwenda kumuhungura mukamuremesa umwana ngo atamuhungura ekiri kumanyisa mutora urwire wa mutwarira kimwe wa mwombekera eki nakushaba neki umpa bijukuru banje muremesa tera yaho umwana wanje kuhungure faka zikemigisha faza washaramu ngo hungure mukamwana wanje nakushaba kimwe umpa bijukuru banje rero shoyirege mukamwana wanje ona shimazima kama shaza ko Kyomukazi wahise myaka wakura kosheme kuba Ekitinisa aha cyaro nkaho naha one bye bigambo bisheme kuba bikurwa mu kanwa mazima kama shaza ne myaka yoyine ngunyo we faza nguninyo ni nshiro mukazi ngushwire fakazi najombekera uniza gitwara mwishati we ko lifaza ko turebera irobwire buri yingwa ahabwa kino hungure fakazi eyine family yayo okamunde mesa ekikuru ompa bijukuru banje bonka otwara umukazi mweno kama shaza okuyambe fakazi na no kuyambe fuzi itwitwe nkaba abayebebezibe bedini nikimani kimanyisa ngo tubakwana mbona takamani tuyamba efakazi nefuzi obuyambe twaraburebere faza abari kuyamba nitubamanya oyambire warengutuka wakahare heina kanda kalimu oyambire wakahare faza nitumanya bari kuyamba konki wagire hare munongo kuti kuyamba hari makandi cyendo muhunguri cyendo mwombekere gendo shwere Yako tanyijusya umwana wanje yagiye. Eka ngende. Eka ngaruke kandi mbwene ko wagira ngo kurwo misho. Konka shifaza. Kawaja ngo noyamba abantu woyizire kuyamba efakazi. Nanye kandi efakazi byo bintu tubisiga. Oyango umuntu ayanga nebine byayine. Ti wareba. Hayi mbona waja ngo lifaza okaba mukono gamoso. Hari efakazi ari kukiranta hiyayo. Korabe washanga kemigisha atariho nanye kandi efakazi tobindekera oriyono bitwaranka bine byamafuzi amwe na nefakazi nyawa hitindi fakazi nanye ndye fakazi manyabwa kinyota kunya oje fakazi yo mugigo ine bintu gyawe ekonka mati hino rwangiga no murindi hati norengo waba mukono wo birete iro mukazi wawe wote kwenda kubisiga bitwali iroko bitwali iroko wo birete iro mukazi wawe yabura wahemuka ne bafaza mwamara habakazi babande ngo bafaza eba ngonasho ubwo toyine nashoni meyi wabitwara nkaki hari efakazi ari kukirendijo wotarabisiga hato riyono bitwara enyabugumi yawe ni fazo ryengumya ayuma
iroko twara nkiza amagara acike mbariga kemigisha ari wo musheretiro uri kunzanira hamutu iroko oyeshabire noshabaki oyeshabire utarishabira n'izoba nariwe genda oshabire fakazi kemigisha mugende mugume hamwe mu ndeke oriyo nonkorera obubonero ngunaje faza ki erondera kato Yes, Martha, sorry, I'm late. Sorry, I'm a bit late. Nemotoka na nacho is, by the way, na nacho is motoka, I'm coming. Mana, Martha nduhire norwichi, oba norwichi, oba norkazi. Gona nishambule fakas. Can you imagine unashangibanya riona amhereza hapa? Martha uruchoro nza kunyeba humshije ninye nakugambira. But I'm coming, emotoka na nacho is. Let me finish with something small here and then I come with you. You were trying your head, you know. No, no, shit. Mother, let me call you back, I got my tail again. Oh, you know, no matter. Oh, you know, no matter. You are not talking about that. You are not. Ngaka mfakazu, orani hamati. Okora ni hamati takizo mjeje. Ona ni kweta wano kura. You musuru nakua. Okumona kujira, mtu akujira, mtu akujira rama. Wanokora tena ni kwete. Mzee ni wanyeta yagira ngo muri haya ari murete amna komba. Uburizati buseme n'ibintu mzee inancira. Mzee yamtamo kwese. Yanyeta yagira ngo muri haya yabyamire mureta mbalkon. Kuyasaka yatuma mizi. Kakwe mutwara. Amizi gaje. Kukunyamise. Mzee kakweta oyeta nchikweta obunamu. Ngamiseze. Bisho nakokaga. Ndebese. Yomfakazu. Iwaba nako kuchuma chachi gari. Omuntu nahweka nakugabira chintu. Kwamba mo fakas, echifuna cha mo fakas, amabuga mo fakas. Mungu wa Mungu. Ni wakona wa mshijo ndio mshije. Miss
iseze reka kunjuma buna Ungane nakere tumbavu nakje. nani kandi nyenda kugena nkakaba Pika shobora gukozesa mfakazi. Nyendo chimanye. Oba notera simba kuje. Oba esima yene wa notera. Let's go back and pass the page. Jura mambe sur page. Ni ha mambe sur page to kwasa kureti kugal. Yetaanzu. Amatoka gashanga. Na kilo sababu nyamati. Na pesa. Kunyamati. Kosa. Kunyamati. Kosa. Kamili. Kosa. Kosa kureti kugal. And that is even small. I'm going to show you the kangaroo. Hey, mãe! Hey, mãe! Yokanaku. Kamisha. Yaza hembwe. Kamisha. Bana, koza somo nako no mwana bona. Kamisha. Kako manaika sheme kubana kaka. Kamisha. Iwenya. Mjana kwetana takubura. Haina kweta tu wampula. Wo tampurire ndukweta. Nakubuza haina yetara utampurire. Yimuka kwao. Akwakush. Yimuka. Get up jana kuri zo mchiyungu. Sasa ndire kontezo mtwe. When I say get up and go to the kitchen. Takuma aho chemerire kubori yo msiru. Yo, okubira. Jana zo mchiyungu kuriya. Ninyanda kuma kubori mchiyungu otishata hapa. Mama yawe niyo mchiyungu. Darija akakushango yemerire hariya ngo inabantu muganira nabo. Now Jenna you go to the kitchen quickly. Come. This is where you're supposed to be. Wanakora chaheri. Nani ngambani ulimko lebe kunuyo? Wanakora chaheri. Wanakora chaheri kwete. Okumena okora. Abacho nakweto kagisi. Why did I call you and you kept quiet? Tokubaza kunga kama. Echikushtamisa hariyo kaza kwesinga okashangu ngwenje. Kwana nkarero ko fakazi. Amisho wana ngaka fakazi kine mkena churuni. Amisho nkashaka fakazi akahwiremero. Mwewe na hawaniwe. Hono ntajama jeso shombo wabandi. Mno mfakazi ni wena bandi. Wanakora chahera wanani ngoto kuna mire hari. Ofakazi nabo kubona bonesa. The country nacho wose motoka yanje. The country nacho motoka yanje mu garage. I'll come and show you.